Gipriang soba ya piparo ki para lo ki para jor sa si sin siya ki sawayom. Kasaw Korea kadai ka way na ki riba klan borba haka football hadaw ba Asia. Bat kadai tang makana daw ba Asia kabala poiteng siya duka semi final jong ka jingyala kay World Cup. Haka ni ka World Cup arhajar arpu aru. Kadai ka way na ki hinrew teliki tim na Asia kabala yorong siya katay ka tournament ba krautam. Kum ka way na kiri kabalay rong lenter sa ka World Cup na do usnem kat kendai spa prapon rew ka South Korea kalaya la kay hakisi pau teliki World Cup bat ka World Cup arhajar ar kandai ka bakat way na kabenta ka South Korea kandai ka riba klan bor ka football na daw ba Asia kalaya la kay nengkong haka World Cup na do usnem kat kendai spa san pau sau bat na do usnem kat kendai spa prapon rew hado menta kampat do satya bandrong siya ka World Cup. Ka World Cup arhajar kadai ka World Cup kabaka South Korea kan kletsu hadin bakala poy siya do ka semi final hakani ka tournament. Hakani ka tournament ka South Korea kabalayo ban penlong lang ya ka World Cup halari rangkat ka Japan kalalay bahasibon hadin bakala poy siya do ka semi final suwa bakan siya remno haka Germany danon la iwe cool. On la ruban klet ya ka ka baka South Korea kalale Russia South nem mensua haka bakala kenjat sendon ya ka Germany syabar ka World Cup tang naka group stage haba pai sya ka World Cup arhajar kat pra ka Germany ka bala syarem dan not la iway haka Mexico bat job da la ka way ya ka Sweden kadon kamban pelembet ya ka South Korea kenang bakan yo rung sya ka knock out stage lani sya ka raw bakan rew kat baka South Korea pan kabala sya rem habaro artli kijing yalek kai basakman kala yalek kai persya ka Germany na kabenta ka buram penban don bapoi perhan baka South Korea kan penlim penban ya ka Germany da lanot bat penpai yeng sendon ya ka Germany kumkari kabawan haka kerdan bakado naka group F hakane ka World Cup arhajar arpuar dan rew teliki tim kibalay rung na deuba Asia kuntup lang ya ka Australia kini kilong ka Qatar kum ka host nation ka Iran ka Japan ka South Korea ka Saudi Arabia bat ka Australia habapan bena ya ka kanhun ya la kai ba arpun rengut kiban la ya simbenta sya ka World Cup ka South Korea kala kuntup lang ya uson hingmin ka Tottenham haka te ka kanhun wala udang don menta haka jing mensau uson ubala mensau ka Dortmund haka jing yala kai ka Tottenham haka Champions League udang susya poj bat sya sumar dang haka tayo baladem hadu menta laban pentikna la uson unla ni ban yala kai haka jing yala kai ka South Korea haka group stage lada uson la ban yala kai kandai ka jingdu ka bakraw ya ka South Korea namar udai urang yala kai ba paunam tam jongka haka ju kapor udai u kapten laban penken mau ba uson ula job ya ka Golden Boot haka Premier League haka samoy baladem bat ukelalong sendon unong Asia ubanong kong ban job ya ka teka khusnam ba koridor kubla ya piki para loki para jor nakanika channel ki saw ayom ngikit bokit ruyang ya kanika tim na deuba Asia bahkan ya kai bah haka World Cup bat bakan wanra ya kan nam bat ka burom ya ka deuba namar hado menta ompat don ka wairu ka tim ka ban yora ya kan nam lado haka World Cup na deuba Asia de tata do bine sembiang haka wai pat ka video kublai sibun